depok pendo adi taing ketare buka kekene ilang subak kesabaran beli dadi anak muani sing sanggup beli kal terus buka kekene mekurenan ngadenang subak palas ketimbang nonggo sinak luh nakal buka ngajak anak wanine tresnain adi depesan adi bui nelpon tur chat beli dewek beli bekadung sakit hati ulian adi memetre sayang beline kecewa ulian anak lu nakal buka ragana di setata nggak enang sakit hati